Ting sejerone titiang nyanggrus pengerawah ratu idadane sarang sami jatang sampun. Akeh kekirangan titiang antep panyambraho lan genah. Tiga seren becek kayu nu macihna wenton penyambrang sekali mungkin ajak cek sekali sepenapi dan meresidang harus titiang nampu nyuhun sewecan sekala nisalan. Nugurayang titiang matur sukses. Satyam, ekam, jayati, 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 jayati.
Pun tetap niki jaga prokes. Nah, sejak pengerangan niki ada yang tamu Ide Ratu sarang kami yang bukan kewenangan jaga kami makin tetap niki atur jarak dengan jalan beligit. Yesus semua. Ring sekegong titiang saking Pura Jlih Lambih anggo pecalang ten sararis ring damuh Ide Ratu sarang sami sane sampun presiden apa riki ring natar pura dalam penataran Sumerta inggih Ratu Ide Ratu sarang sami ring kalasane becik puniki nenten lali titiang melungsur agung pangampura ring sejerone titiang nyangros pengerah Ratu Ide Ratu sarang sami jantan sampun akeh kekirangan titiang antuk panyembrahmu lan genah nika mawinan tinggal puniki neten lali titiang banget melungsur agung pangampura kabar tamu sedurung titiang ngelurang atur niki majang ring dane mangku menawi dewentan titiang medewi suryan titiang kustin titiang rauh para agung-agung para menak sarang sami sane banget wang yang titiang daler sarang sami sane wantah patut utama yang titiang pinako pemungkah atur titiang lugra yang titiang atur rasa angayu bagyo bisa ngaturang ucapan rasa syukur dan sepiro rangi desa yang witi asa pun api mawinan kadi punika riantukan sampun rumah sering sejeron manhati sangkanen asung kerta waranugraha ide yang witi ida badara-badari sesuhunan sarang sami bumanti
rahina mangkin nemone rahina sanisara kleon uku wayang tumpuk wayang sampun suwe pisan titiang rencana mapidabdak jagung hadak makari wayang-wayang ike bataro segera pukul sana yang botari sadai kesugisong ngeri kore jadi lambe.